سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيقهم كما يتخونوا السنة كتكونوا ناوتر من يعتيو مبار لو موين كمتي نملوك ولا حتى عالم سحيب زولو كونتات عزيز حزب كونتات اكشلي اب غازا زقاط بزولو ويكاب كيناتنا اسرائيل مس حماس بحال بمنطر دما اتي كينات كنا ملو عالمي بميديا ملو عالمي بتحي زولو سلازي ابزنا لومي مدب بفولو انتا كنردلينا لنا يونايتد نيشنز ወይ ካዚ ዩኤን ዝበሃል ከመይ ከም ዝሰርሕ ክንርኢና ምክንያቱ ብፍጹም ዝተሰበረ ኦርጋናይዜሽን ምዃኑ ብፍላይ ንድኻታትን ንውፅዓትን ህዝብን ሃገራትን ብፍጹም ክሰርሕ ከም ዘይክእል ኣብዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ክትርእይዎ ኢኹም እቶም ሓያላት ሃገራት ከም በዓል እስራኤል ክሳብ ክንደይ ድፍረትን ንዕቀትን ኣብ ልዕሊ ሕጊ ከም ዘለዎምን ኣብ ስርዓታት ናይ ዩኤን ይኹን ናይ ካልእ ከም ዘለዎም መራሕቲ ናይ እስራኤል ክንሪኦም ኢና እዚ ድማ ውልቃዊ ፅልኢት ዘይኮነሲ نمولا عالم زحزني بنصارو دما ناي عرب دخمتون يزرئيز مغنياتو بحق دخمتون يكونن انصار امريكا كغبرو زخول اغمي كساب كندي دروتنت كم زلو ولا كاب حدا مسمر تمص كنرينا ناي تركي مرغصي مقيار كنرينا كابو وصايون زتفلالي كونتات نارانا كيدينا مجمريا جن امريكا دما بتوسخ كم وترو تغبرو بزحات صوارن وتادروا حيل نفط بوتا تمص على حجون تعلامة نحماس نزنيشتي بمنن دنقولان أبقازا تعاصي زلون نمهرام دي ويس كالعلامة يزلون كالعلامة يزلون زبل حتو مبزحتو السبزة زارب زلوي نعوز تنكفارستون كنرينا لايك مقبارن تعقس كير كم سمعان نابغ ميقدف سبورت مقبار نابغ ميقدف نابلكو مجمريا اسكي انتهي اللون كاتسل The human cost of the war is also rising as we speak. Let us tell you more about this. More than 1,400 Israelis have been killed and over 200 people still remain in Hamas hostages in the Gaza Strip. The relatives of the hostages have been demanding their safe return. They have been urging the Israeli authorities to recognize this as a religious conflict. So, كم زراهما تي كنات نابرت ناس عاقني زخيزلو ናይ ሚድያ ባየስ ወይ ከዓ ፅግዕተኛት ወይ ከዓ ደገፍ ናይ እስራኤል ግን ናይ ብሓቂ ዘገርምን ዘሕዝንን ደረጃ በፂሑ እንታይ ይብሉ ፀኒሖም እዚኣቶም ቶም ዝሓሹ ዝበሃል እዮም እዞም ህንዳውያን ካብቶም ናይ ምዕራብ ናይ ቢቢሲ ናይ ሲኤንኤን ንሶም ይሕሹ ኢኻ ትብል ግን ብፍፁም ኣይሕሹን እዮም ወላ ንሳቶም ስለዚ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ መጀመርያ ኩሉ ግዜ ናይ ፀብፃብ ሞት ክህቡ ከለዉ ናይ እስራኤል ጥራዮም ዝነግሩ ናይ እስራኤል 1400 ብዙሕ ሰብ እዩ ግን ዳርጋ ኣይቀፀለን ካብቲ መጀመርያ መዓልቲ 7 ኦክቶበር ዘጋጥመ ክሳብ ሕጂ ኣይቀፀለን ናይ ፈለስጤን ሞትን ስቃይን ግን ኣይጠቕስዎን እዮም ኣብ መወዳእታ እዮም ክጠቕስዎ ዝፍትኑ ከባቢ 6,000 ከባቢ በፂሑ ዘሎ ሞት ስለዚ ረኣዩ ነቶም ዝሞቱ ነቶም ዝተታሕዙን ንዓታቶም ኣብኡ እቲ ሚድያ ዘተኩር ዝያዳ ኣብቲ ናይ እስራኤል ኩነታት ዝያዳ ዘተኩር ልብኻ ይድሰብር እዚ ድማ እንታይ ዝርዳእካ ድኻ እንድሕር ኮንካ ሂወትካ ማዕረ ካልኦት ከም ዘይኮነ ክትፈልጥ ኣለካ ሂወት ደቂ ሰባት ማዕረ መሰል ደቂ ሰባት ክብልኹም ከለዉ ወይ ክብሉና ከለዉ ሓቂ ከይመስለኩም ከምኡ ይኮነን ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ዘሎ ሂወትን ብዘይከኣል ዓለም ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ሂወትን ካብ ኣብ ኣፍሪካ 100 ሰባት መይቶም ኣብቲ ኤውሮጳ 100 ከልብን ተመይቶም ፍሉይ ስምዒት ኣለዎም ክነግረኩም እዚ እቲ ሓቂ ኣብ ኣሜሪካ ከም ስለዚ ብሓፈሻ ናይ ኩሉ ዓለም ሂወት ማዕረ ኣይኮነን ኣብ ዩኤን ከዓ ክሳብ ክንደይ ከምኡ ከም ዝኾነ ክንርኢና ምክንያቱ መዝናቶም ፕሮፓጋንዳ ሸቂዑ መብዛሕትኡ ሰብ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ገለ ተሰማዕካ ከምዚ ውሩይ ንኸምኡ ኢሎም ዝሰርሑ ይመስለካ ንኣጀንዳ ናቶም ዝጠቅም እንተኮይኑ ጥራዮም ዝጥቀምሉ ዝቃላት እዚ ራእዩ ሕጂ ንቐፅል ኣብዚ እስራኤል ክንዲ ምንታይ ግፍዐኛታት ከለዉ ክድንገፀሎም ጥራይ ዝደልዩ ህዝቢ እዮም ድንጋፀ ንዖም ጥራይ ዝምልከት Please wake up. To the people in the world, to the people in Europe, please wake up. Because سنتايم زبلو زلو نتزبي اب اوروبا اب امريكان زلو حزبي ካብ ድቃስኩም ተንሱ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን እስራኤል ደገፍኩም ኣቋሪፅኩም ዝነበርኩም ቀፅሉ እዮም ዝብሎም ዘሎ I don't understand ካብዚ ንላዕሊ እንታይ እዮም ክድግፍዎም ዘልዩ ዘለው of course መፅኦም ክዋጉሎም ብርግፅ ሓንቲ ስእሊ ኣብ ትዊተር ትንቀሳቀስ ዘላ ናይ እስራኤል ፀገም ኣሜሪካሲ ካብ ናይ ኣሜሪካ ፀገም ናይ እስራኤል ፀገም ዝያዳ ዝስማዓ ዝብል ዘረባ እናገነነ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ ድማ ኣብ ተግባር ብጣዕሚ ኢኻ ትሪኦ ዘለካ ዳርጋ መብዛሕትኡ ተን ዓብያ መራኸቢ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ናብ እስራኤል ተፀጊዐን ኣለዋ ስለዚ ክሳብ ክንደይ ኣሜሪካውያን ኣብዚ እዋን እዚ ንዕዖም እዮም ከስምዑ ዝፍትኑ ዘለው ናይ እስራኤል ድንጋፀ ነዚ ምዕራባዊ ዓለም ሓሊፍዎ እዩ ናይ ፈለስጤን ድንጋፀ እዩ ዘይብሉ ብዝኾነ
دحان بزح غزي خنوزي كنا نزي نسبات كبلو زفتنو زلو بروباغندا يسو. Israel itself can only deal with Hamas as a terrorist organization, but they can't negotiate with them. A mass prayer event was organized in Jerusalem where family members of the Israeli hostages and residents gathered and demanded the release of hostages. The attendees also brandished placards saying, "Bring them home now." So أبدي حنت كتبرها لكم زلوا أتم حماس جهور حزوام زلوا السبعة حماس من إسرائيل كزرارة بيدللو طب يومني نتوم سبعة كسدهم سي إسحاتكم تاكد قبر تقول قطرن قبض إنونكم يبلع اللوا نتوم سبعة تخسدد نسخاتكم توقت أو كتبلو تخلو دو قلدو يبلو مع لوجن إسرائيل مساتهم كتزرار بيدلنيها سلازي ميديا زعفرو زلوا بزحات أيهود بزحات إسرائيلاويان أنصار إذا زكاية زلوا كنتات تلما وصل في قبر له أبوشت إسرائيل قبر له أملو علم وني قبر له جن ميديا كم صعيدة لني نسوق عفين ويك خيز دللي كله التناي من إسرائيل زد قفت راي التي برايم مينستر زلوا نخورد برتعتقطي زقبر اللي زلوا بسن كناتو تعبيتن بسن كناتو أكايداني يزخلوا قبل على إسرائيل تفتشي مزبل قريتا أبزلا على درجة بتصحي زلوا مغنياتو التي هاقواف كسب حجي سلمتها قاطي من زبل ناي وشت إيد كم زنبرو بتدقاقامي إنا برهن يمتصالو بزح جبتات يوصالو ناي إسرائيل وشتاوي إيد كم زنبرو تي ناي حماس تقبري وشتاوي إيد كم زنبرو نزح حجين فلسطين نغازا زدبدبو زلو نعون مقبار كم استقبري زقالس بزو حبريتالو أمريكا دما ناي وقن ورا وقن كل واسلة تدلي تقيم بزعب هيك هون كم زغل بزو هم زاربو حجي حانتنا الجزيرة زقاطة مسكن اسمعك with all the other families who came to place. On the other hand, Al Jazeera's Gaza correspondent Wael Al-Duhad lost his wife and زي ጋዜጠኛ ናይ አልጀዚራ እዩ ክልተ ደቁን ሰበይቱን ብደብዳብ ናይ ነፈርቲ ኣብ ጥቃዛ ተቀቲሎምሉ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት እዩ እቲ ስእሊ ብዙሕ ከረይኩም ኣይክእልኒ ምክንያቱ ስለ ዘይፈትዎ ብሓቂ ዝሕዝን ክስተት ኣጋጢሙ ኣብ ሓደ ካምፒ ማዓስከር ከለው ስድሩ ኣብኡ ተቀቲሎም ጋዜጠኛ ናይ አልጀዚራ strike launched at a refugee camp in Gaza. The journalist family was reportedly staying in a temporary home. This after Israeli armed forces issued air raid warnings targeting militant group Hamas. So ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ኣብ እቲ ቁፅሪ ናይ ሙታት ክንሰምዕ This casualty comes as the latest addition to Palestine's rising death toll. So far, over 6,000 Palestinians have reportedly lost their lives. Meanwhile, over 17,000 people have been reported injured since the 7th of October attacks, followed by a full-scale armed conflict between Israeli armed forces and Hamas. Apart from the air raids, Israel had sealed the Gaza Strip off from food and medical supplies and other essentials. رغم هذا تازينا نايت إسرائيل كل دنقاطي بقدمي جيروم نسا صبغ نوعاتهم كتقدس عبد حريت دما نايتهم فلسطيناويان شدش الشحسب ميتهم زلو نسو دحريت نيشتي كفال هيبا ما بتاقا مودو كمودما لعلي عصر تحمش عصر شوعات الشحسب قصيل زلو مقبسين زلو بخل تعاتي زلو بويك جمر زقبات زينا نو السيكون انت زينا نسو دخاتا سلو زخونو هيوتنا يدخاتا دما كساب كندو هقداس يكون عينو حماق سمعكم يقن it is what it is نتحقيق نقرأكم زدلي نعهاتكم دست قبلها يكون كنت بروباغندا ناي ميديا ناي عالمنا نزين مثل وراي لي دم تزلو كن منتاي زنبع ميديا خمزلو دخان دحرخين كم بعلير تردما زقد دا ابزينا وناي تمصنيخا موت كان طفات كان زقدسوم ايكونن حجي اب يو ان تجبر دراما هنرينا اسرائيل لك كم زاب زقبرو زلو دراماتات ناتهم اب يو ان بزلا على درجه يقبروا له ان عالم زقرميو نتهم محمد راح تكن زقرم يكون من اسرائيل كم مغبارم نبور سلازخونه war, the action has two theaters now. The first is in New York at the United Nations Security Council. The second is in Gaza, where the bombs continue to rain. Let's start with the political battleground. On Tuesday, the UNSC, the United Nations Security Council, held an open debate on this war. The first speaker was Antonio Guterres, the United Nations chief. And he said the Hamas attack on Israel did not happen in a vacuum. In other words, Israel is also... So, Israel, ni Secretary General na United Nations, Antonio Guterres, bahal بزعبا زي كونتات ناي اب اسرائيل نايتي حماس غبرو دارغا زخل ميديا ناي معربا عالم تاي زبل زلو اتا حماس غبرو غبر شبرايو برك غبر شبراوي كخنن يغبو سلمنتاي غبرو خيلو زبل جد كزاربو لي دلنيا مغنياتو سلمنتاي اندحريلو صقم ناي اسرائيل كفلا سلازخونه سلازي اتي حماس غبرو غبر شبرايو كقطقط الله طرحيم زبل زلو سلمنتاي حماس كم غبر كيلو
حنت خنقركم أبزي من البات جاب فيديو من البات تطو كبلوها يخلو جن حنت The ANC was a terrorist organisation and Nelson Mandela was a terrorist. And then you can say Yasser Arafat and the PLO, they were terrorists. Mr. Heaton-Harris, this didn't start on the 7th of October. Do the Palestinians have a right to defend themselves? Because the speak is Israel has a right to defend itself. Did Palestine have a right to defend itself when land was taken from it, when people were dispossessed, when houses were... So, انتهت بالدلة تا argument ناتا دما بتخكل عبوتا ايا انتهت بالدلة على شو عطا اكتوبر يكونن توقج تجميرو ويتقبرش براو حيلي انتهي دا نابنت مانديلا 26 عامت تأشير نيرو شعوتيو سلام وسلفن تجميرو سي شعو يتوقج تجمير دي خاخطب له قال فينا يزبير ترى نسلاس عامت ابتي سنبل مزيوم نفر تخقاتلو خلو يا 18 دقائق اوكي سيفيل ما يتم كونو قليم شعو يتجميرو تقالت نو قالس قدمي نيرو نفس وكف قالس دما قبر الشبراي زبال رتحيال وجن نتك قالس قبر زلو قبر الشبراي زبلو زياتهم اب عصو غزا اب اسر بيت زنبر زلو حزبيو سلازي انصارو خ قالس مسل اللومي بانترناشونال حقي انصارو نخي قالس نتمسلهم عليهم جن قبر الشبراي بلو مالو سلازي نزي انطونيو غوتيرس تزاري بلو ابي ازارا بخوين زلو انتي تباهيل جن كرينا So to blame. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. So انتايلو common sense مالتنا UN Secretary General كبلو تصبيو توقع ويكاتنا على شو عطس جمرة بدبداب سي كاب زيرو استبقى سيكونن مخنيات هالو انتايت مخنيات 56 عامت بناي إسرائيل برتع زخونات عازة نستجفلقة حزبي حنت معالتي حرق عنو كوز كم زخيل تعافينو زنبر مسل زتنفقو حزبي كقصا زخونه نغير كبر كم زخيل ردو غير كادي موساد نزيا سلازي بلنتا غيرو مخترو يخمج. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence. Their economy is stifled, their people displaced, and their homes demolished. ገዛውቶም ተቃጺሉ መሬቶም ተወሪሱ ናጽነቶም ተገፊፉ ቁጠቦም ድማ ዳርጋ ናብ ዜሮ ተመሊሱ ስለዚ ህዝቢ ኩሉ እዚ ነገር እንድሕር ጌርካዮ ግብረ መልሲ ክህብ ንቡር ክኸውን ይግባእ ነቲ ግብረ መልሲ ዝቦ ኦፍኮርስ እቲ ግብረ መልሲ ዝህብዎ ዝነበሩ ስለምንታይ ንሲቪል ቀቲሎም ክትብሉን እዮም ሓቅኹም ኢኹም ንሰራዊት ክረኽቦም ስለዘይኩላ ዓቕሚ ስለዘይብሎም ቆላሕተና ዓለም ንኽረኽቡ እዚ ዝሕዝን ክፋል እዩ መሳኪን ሰባት ስራሕ ዝወፍሩ ዝነበሩ ቆልዓን ሰበይትን ምቕታል ገበን እዩ ጌጋ እዩ ክኹነን ይግብኦ እቲ ምኽንያት ግን ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ እዚ ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ ምናልባት ኣብ ቲክቶክ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ትዊተር ትሪእዎ ኣለኹም እቶም እስራኤላውያን ብሩኻት ህዝቢ ይኮኑን ሕጂ ንኣብነት ቪድዮታት ትገብሩ ኣለዉ ማይን መግብን ተኸልኪልዎም ስለ ዘሎ ማይ እናፍሰሱ ልቺ እናተፃወቱ ገለመለ እናገበሩ መዓት ቪድዮታት ትገብሩ ኣለዉ ነቶም ፈለስጢማውያን ንከሕርቕዎም ኢሎም ሪኢኹሞ ትኾኑ ኢኹም ብጣዕሚ ዝሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሓንሳብ ነቲ ጥይት ብኡኽ ክቐትልዎም እቶም ሰራዊት ናቶም ኣብ ሓሰማ ይእትውዎ ምክንያቱ ፈለስጢማውያን እስላም ስለ ዝኾኑ ብናይ ሓሰማ ጥይት ጌርና ክንቀትለኩም ኢና ኢሎም ብጣዕሚ ሕማቕ ነገር ኢኻ ትሰምዕን ትርእን ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ምናልባት ትሪእዎ ተኮይንኩም ኣብዚ ከምፅኦ ይክልኒ ምክንያቱ ዩቱብ ይኹን ሶሻል ሚድያ መብዛሕትኡ ኣብ ጎኒ እስራኤል ስለ ዝኾነ ግን እቲ ሓበሬታ ክንበኩም ግን ከም ዘለዎ ክትቅበልዎ ትኽእሉ Israel is not taking that well. Guterres basically blamed them, the Israelis, for the Hamas attack. And that too at the United Nations Security Council. So Israel now says Guterres must resign. The UN is failing, and you, Mr. Secretary General, have lost all morality and impartiality. Because UN እስኻ ካብ ስልጣንካ ክትወርዳ ኣለካ UN ፌል ገይሩ እዩ ካብቲ ኩሉ ስርሑ ኢሎም የስ ሓቆም እዮም እዛ ሪኢቶ ናይ እስራኤል UN ፌል ዝኾነ ወይ ከዓ ስርሑ ክሰርሕ ዘይከኣለ ኦርጋናይዜሽን እዩ ንኣንጻር እስራኤል ስለተዛረበ ኣይኮነን እስራኤል ን56 ዓመት ንፈለስጢማውያን ክትድክር ከላ ክትጨፍጨፍ ከላ መሬቶም ክትብጥንቅ ከላ ክትቀትሎም ከላ ክትድብድቦም ከላ ዝኾነ ነገር ክገብር ስለዘይከኣለ ስለዝኾነ ነገር ክገብር ስለዘይከኣለ ሓቆም እዮም ከምኡ ክብሉ ሎሚ ጥራይ ኣንጻሮም ስለተዛረበ እዮም ዛረብ ዘለዉ ሰብ እዚ ድማ እስራኤል ልዕሊ ሕጊ ምዃኖም ፅንኢል ክንሰምዕዎ እዮም ክሳዕ ክንደይ ምዃኖም when you say those terrible words that these heinous attacks did not happen in a vacuum, you are tolerating terrorism. And I think that the Secretary General must resign because from now on every So ካብ ስልጣኑ ክወርድ ኣሎ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን እዚ ግብረ ሽበራ ፈፂሞም ክትብል ከለኻ እዚ ንግብረ ሽበራ ትድግፍ ኣለኻ ማለት እዩ ዝብሎ ዘሎ ወላ ሓንቲ ትርክብ የብሉ ንግብረ ሽበራ እዚ ግብረ ሽበራ ተደጋጋሚ እዚ ናይ UN Secretary General ኮኒንዎ እዩ እንታይ ግን ይብል ኣሎ እቲ ህዝቢ ኣብ ፈለስጢም ዘሎ ወይ ኣብቲ ጋዛ ዘሎ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮኑን ነዚ ክገብሮ ክኢሉ ሓደ ነገር ሳጋጢምዎ ኣሎ እቲ ዘጋጥሞም ድማ እቲ ምክንያት ህም ነይሩ
እዚ ግን ስለምንታይ እዛ ዘረባ እዚኣ ውፅኢኻ እያ ዝብል ዘረባ እዩ ክትርእይዎ ኢኹም እንታይ ከጋጥም እዩ day that he is here in this building unless he apologizes immediately. Today we called him to apologize. There's no justification. So ናይ ግድን ሕጂ ይቕረታ ክሓትት ክኽእል ኣሎ ሓይልና ኣቶም እዚ ኦፍ ኮርስ ኣንጻር እስራኤል ከምኡ ክትብል ትዛዓበየ ሓጢኣት እዩ ስለዚ ግድን ሶሪ ክብል ኣለዎ ኢሉ ሰክረታሪ ጀነራል ናይ ዩኤን አንቶኒዮ ጉተሬስ ግን ኣይብል ናይ ይቕረታ ዘብል ዘረባ ስለዘይብለይ ዘረባ ጠምዚዞም እዮም ሒዞም ኢሉ ግን ንስማዕ እዩ to the existence of this building. We understand what Guterres was trying to say, but his choice of words, poor at best. እዚያ ጋዜጠኛ absolute ኣብ ጎን እስራኤል ተሰሊፋ ዘለያ ህንዳውያን ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኣብ ጎን እስራኤል እዮም ተሰሊፎም ዘለዉ ልክዕ ከምቶም ምዕራባውያን ስለምንታይ እዮም ፅኦም ኣለኹ ካብኣቶም ዝሓሹ ሶም ካብኦም ንኣቦም ናይ እስራኤል ስለ ዘምፁ ሶም ከዳይቲ ኣብ ጋዛ ዘጋጥም እውን ስለ ዘምፅዎ እየ ዘምፅኦም ዘለኹ እምበር እዚኣቶም ኣብ ጎን እስራኤል ሚት ካብ ሚት ተሰልፉ እዮም ስለምንታይ ከስከ ተሓቂ ክነግረኩም እየ ኣብ ዓዶም ነቶም እስላም ስለ ዘሳደዱ it's crazy ቶም ሂንዱ ዝበሃሉ ሂንዱ ናሽናሊስት ዝበሃል እቲ ሞዲ ተቐንደ ናዑ ደጋፊ ዘሎ ትራይት ዊንግ ናይ ህንዲ እቲ ኦሪጂናል ሂንዱ ዝኾኑ ኣንጻር እስላም ብዙሕ ናይ እስላም ናይ ክርስቲያን ቤተክርስትያን የቃፅሉ ናይ እስላም መሳጊድ የቃፅሉ ብዙሕ ሽግር ኣብ ህንዲ እውን ስለ ዝገብሩ እዞም ሚድያ እዚኣቶም በተደጋጋሚ እቲ ኣብ ሚድያ ኣብ ህንዲ ዘሎ ወላ ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ተሪኻ ምስ እስራኤል እዩ ተሰሊፉ ዘሎ ስለምንታይ ንእስላም ይውፅዑ ስለ ዘለዎ ብሓቂ ዝሕዝን እቲ ዓለም ኣብ ከምዚ ደረጃ ሙዳጋ ምሁሩን ደንቆሩን ኩሉ ሓደ ክኸውን ምኽኣሉ ይሕዝነካ ግን is what it is ንሕና ግን ክንጥንቃቅ ክንክል ኣለና ኣነ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ከም ህዝቢ ኤርትራ ተኸባቢሩ ክነብር ዝኽእል ክልተ ሃይማኖታት ኣብ ውሑዳት ኢኻ ትረኽቦ ኣዝዩ ክብሪ ዘለዎ ህዝቢ ሎሚ ዘይኮነ ኣብ ኣርባዕታት ኣብ ሓምሳታት እውን እንተኾነ ኣብቲ ጌና ዘይተማሃርሉ ዝነበሩ ግዜ እውን ልቦኖም ዘንፀባርቑ ዝነበሩ ህዝቢ እዮም ስለዚ ክንኮርዕ ይግባአና ነዚ ድማ ክንጉስጉሰሉ ክንሰርሓሉ ይግባእ ብቐሊሉ ዝርከብ ኣይኮነን እዞም ኩሎም ምዕራባውያን ሃገራት ንሪኦም ኣለና እንታይ ከመይ ዓይነት ዓሌታውያንን ኣብ ሃይማኖታውያን ሃይማኖት እኳ የብሎም እንካ ክርስቲያን እኳ ይኮኑ ምዕራባውያን ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ ሴኩላር ወርልድ እዩ ዝበሃል ዓለማዊ ዓለም እዩ ዘለዎ ምንበር መንፈሳዊ ዓለም የብሎምን ክርስቲያን ሽሞም እምበር ክርስቲያን እኳ ይኮኑ መብዛሕትኦም ክርስቲያን ተዝኾኑ ናይ ክርስቲያን ተግባራት የብሎምን ቤተክርስትያን ኣይከዱን እዮም ልዕሊኡ ድማ እቲ ግብረ ሰዶማውነት ግብረ ሰይጣናውነት ናይ ሸይጣን ስራሕ ድዩ መሊኡ እዩ ብዛዓዲ ግን ፎር ሳም ሪዝን ንኣብነት ኣብ እስራኤል እቶም ኣብኡ ዘለኹም ክትነግሩኒ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ መልሲ ክትቡና ትኽእሉ ኢኹም ግብረ ሰዶማውነት ኣብ እስራኤል ኣዝዩ ገለ ካብቲ ብብርቱዕ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ እዩ ዝበሃል ስለዚ እቲ ሃይማኖት ክርስትና እውን ኣብኡ ቦታ የብሉን ብዙሕ ግዜ ስለዚ ተደጋጋሚ እውን ርኢናይ ቤተክርስትያናት እውን ተደብዲቡ እቲ ብሓፈሻ ናይ እዚኣቶም እውን ይገርም እዩ ንቐፅል ሕጂ ንረኣዮ He's now tried to clarify his remarks. Guterres says that he was not defending the Hamas attack. He was only speaking of Palestinian grievances. Let's see if Israel buys this clarification. Now, after Guterres, the UNSC members took turns. The US was represented by Secretary of State Antony Blinken. He said all acts of terror are unjustifiable, whether in Nairobi, Mumbai, or New York. He was referring to the 26/11 attack on Mumbai in 2008. He also had So, UN ናይ US top diplomat Antony Blinken ካልኦት ዓበይቲ ዲፕሎማትን ዝተረኽብሉ ናይ security council ናይ UN ስራሕ ይካየድ ነይሩ እንታይ ኣሳሊጦም ክትሪኦም ኣሜሪካ ከመይ ጌራ ከም ትዕንቅፎ ኩሉ ክትሪኦም ሃገራት ዓረብ ክዛረቡ ክንሰሚዕና መጀመርያ warning for Iran. Blinken promised swift and decisive action if US assets were targeted. But he did not call for a ceasefire. That demand came from the Muslim world. All of them rallied. So, እንታይና ንብል ዘለና ንኢራን ግን መጥቃዕቲ ክገብሩ ከም ዘለዉ again ክትጥቀሙ ዘለኩም እዚ ኩሉ ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ቦታ ዝፅጋዕ ዘሎ ካልእ ዓብ ውግእ ክህሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ንኢራን ሕጂ እውን እገዳ ሓድሽ ከታታቱ ይሓስብ ኣለዉ ዝኾነ ስጉምቲ ተወሲድኩም ድማ ስጉምቲ ክንወስደልኩም ኢና ይብሉ ኣለዉ ካልኣይ ድማ ንኢራን ጥራይ ዘይኮኑስ እቶም ኢራን ትድግፎም ወገናት ንዝገብርዎ እውን ንኢራን ክፈርሙ ከም ዝኽእሉ የጠንቅቑ ኣለዉ ስለዚ እዚ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ካልእ ክኢላ ክነግረና እዩ ንስማዕ ሕጂ rallied behind Palestine. Listen to this. Iran aligned with international community in endorsing the call for an immediate. So, ሃገራት ዓረብ ሓደ ድሕሪ ሓደ ናብ ፈለስጢን ተሰሊፎም ኣለዉ ግን እንታይ እዩ ብኣፍ ጥራይ ተግባር የለን ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ወላ ናይ ነዳዲ ዝኾነ መጠንቀቕታ ድም ዝኾነ ክገብሩ ኣይደልዩን እዮም ስለዚ ዓረብ ወላ እንተደገፉኻ እውን ኣብ መወዳእታ ዘጥሕኑኻ ከም ዘይኮኑ ኣብዚ ክበርሃልና ይኽእል ወላ ዲፕሎማቲክ ከሊ ዝፍትንዎ ፃዕሪ እውን ኣዝዩ ድኹም እዩ immediate ceasefire and the cessation of Israeli relentless military aggression. ካብን ኣብ ኸማን ኢራን ተሓይሽ ኢራን ትፍትን ኣላ It seems that Israel is above the law. It is violating international law without any deterrent. It is running roughshod over Security Council. እስራኤል ልዕሊ ሕጊ ኣይምልከታን እዩ ስለዚ ናይ እስራኤል ዝገበረቶ ዝኾነ ዝሓቶ የለን ናበለ ናይ ጆርዳን ወኪል ድማ ተሪር ነቐፌታን ተሪር ኩነናን ናብ እስራኤል የስዕብ ኣሎ
وإنهاء الحصار. The international community must take a firm stance to end military سعودية ድማ ልክዕ ከማቶም ዳብል ስታንዳርድስ ማለት ንምዕራባውያን ክኾን ከሎ እቲ ሕጊ ብትክክል ይሰርሕ ኣብ ካልኦት ዓለማት ክኾን ከሎ ግን ኣይሰርሕን እዩ ስለዚ ዳብል ስታንዳርድ ኣብ ሃገራት ዓረብ ክኾን ከሎ ኣብ ኣፍሪካ ክኾን ከሎ ጠቕላላ እውን ኣይትንስእን እቲ ሕጊ ስለዚ እዚ ድማ ሃገራት ዓረብ ሓደ ድሕሪ ሓደ ይዛረባ ኣለዋ ማለት እዩ ግን ዘረባ ጥራይ كيلو كحلفاي كالان. operations, double standards, and selectivity abiding by UN laws and resolutions. This policy has dangerous repercussions that go beyond this crisis. Some prefer to look the other way in face of such atrocities. قال ما راح تيجي بلالو زدما ناي تركيو كم زي شجر كقاطم كله حنت خمسة رأيو حينهم كعمة زفتنو أوروبان أمريكان ما راح تلويلو إنساناتنا متغلو. They prefer not to speak about crimes against humanity and war crimes. They prefer to pretend as if Palestinian people are just numbers and they have no souls and rights. How about that? Iran, Turkey, and Saudi Arabia on the same page. You don't see that every day. So, إذا كنا تعتزي نتهم أبزي نايم أكلاي مبرا تتصارر تحيلتات أب حدا مسمر أمتيوم مالو إيران سعودية تركي زين عبيت باور هاوس أبزي زوبازيان سلستين كاتتصارري متكلات يزلو نورمالي سلستين أب حدا مرقص متين الله سلمتاي اتق عنزا أبتز بزكاية زلو أبتي حزب فلسطين زور زولا بالعلس أنا شدشت حساب تقاتل مالو جينا بحجي خاتي ناي مريد دبداب زجمر زلو سلازي أزود دزي نتق عنزا ناي تزب سلازي حممهم مليسهم أنا بزقدة كخيت كم زغل سلازي فلتو أب حدا مسمر بس يحملو زدما عبس سقاتين أمريكا. But how likely is a ceasefire, or at least a temporary truce? Well, there seem to be two proposals on the table. The US wants a pause in the fighting, not a ceasefire. So, the UN proposal can read now. مجمّري أجن هجرات عرب وتهدروا عقم سلزي بلندين كمخينا نزلوا. No, دليت سلزي بلند. قبسي أبز غربا وتهدروا حيلا نبتي وجن كازات حيال وتهدروا من قصاص جرا لا يبهال. دحن نفتنا UN زجبروا قد مسجارنا نزلنا راهم صنعوا. زي وتهدروا حيلي ناي قبسي يوابت بوتا تدالي زلوي قريب زلو زبلو زلوي حج انتاي كنرينا وتدروا حيلنا جبت عزيو حيال وتدروا عقم خمزلوا جن again of course ابز كنتات مس اسرائيل كتقاموا لي كل من اسرائيل اصبقوا كاوس لزعبن زبزحن على كل دما اسرائيل مالت حدا بحدا قدح ناي امريكا سلو زخونه ነገር ክግበር ዝኽእል የለን አንፃር አሜሪካ ማለት እዩ so ሕጂ ክንሪና እንታይ ይግበር ኣሎ ኣብዚ ናራና ክንከይድና ኣብ UN ዝግበር ዘሎ ድራማ UN ዝበሃል ጠቕላላ ዝሰርሕ ኦርጋናይዜሽን ከም ዘይኮነ ካብዚ ክንርኢ ለየ ዘቕርበልኩም ዘለኹ let's start here. United States and Russia. The UNSC has now been unable to pass 4 draft resolutions in all on the ongoing conflict within 10 days. So what was እዚ Security Council ዝበሃል ጨንፈርና United Nations 15 ሃገራት ኣባላት ዘሎ መበራብ ኣይ ግዜ እማማ ኣቕሪቦም ኣለው መጀመርያ ራሻ ኣቕሪባ ህጹጽ ምቁራጽ ናይ ተኽሲ ተገይሩ እቲ ርድኤት ንኽኣቱ ዝብል ኣሜሪካን ኩለን ዓበይቲ ሃገራትን ናይ ኤውሮፓን ሪጀክት ገይርኖ ድሕሪኡ ራሻ ንራሻ ክነፅግዎ ከለዉ እንታይ ኢሎማ ንሓማስ ከም ግብረ ሽበራይ ሓሰብክዮን ኢሎማ ድሕሪኡ ብራዚል መፅያ ነቲ ሓማስ ግብረ ሽበራይ ብምባል ርድኤት ንኽኣቱ ዝገበረቶ እውን ኣሜሪካ በይና ብቬቶ ፓወር ናታ ነፂጋቶ ጸኒዑ ሳልሳይን ራብዓይን ድማ እንታይ ኣጋጢሞም እንጅራዩ were these latest 2 resolutions that the council could not pass? We'll tell you all you need to know about this in the next few minutes. Now, the US-led resolution, it calls for pause in fighting. So መጀመርያ ኣሜሪካ ልክዕ ከምቲ ንሳቱ ደልዩ ዘላ መትከል ገይራ ሓደ እማማ ኣቕሪባ ንሱ ድማ calls for pause ንሽተይ ጠጠው ንምባል ፖዝ ማለት ነዛ ቪድዮ ጠጠው ከብላ ከለኹ ንሽተይ ዘሎ ኩነታት ጠጠው ክብል እሞ ረድኤት ከኣዱ ሽዑ ኣሜሪካ እስራኤል ኣብ ዝኾነ ግዜ መጥቃዕቲ ንኽትቅፅል ከኽእላ ዝኽእል ነገር ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ እማመ ገይራ ኣቕሪባቶ መን ነፂግዎ ንርአ rather than a complete ceasefire to allow humanitarian aid access to Gaza. Now pause, it's less formal, shorter than a ceasefire of course, and the US draft so ዝኾነ ናይ ሲስፋየር ናይ ምቁራጽ ናይ ተኽሲ ወይ ድማ ካልእ ናይ ዝኾነ ይኹን ሰላማዊ ዘተኽግበረሉ ወይ ካረቴት ብግቡእ ከኣትወሉ እቲ ህዝቢ ክረጋግዓሉ ዝኽእል ኣይኮኑ ዝሓቱ ዘለዉ ንሽተይ ጠጠው ኢሉ ረድኤት ከኣቱ እሞ ድሕሪኡ ሕጂ ረድኤት ይኣትሎ ቁሩብ ትለይ ናእተዎ ከሎ ግን ቦምብታት ናይ እስራኤል ግን ከማይ ዝዘንብ ዘሎ ተፅዋይ መዓት ሰብ መዓት ህልቂት መዓት ዕንወት ዝወርድ ዘሎ ነዚ ግን ኣሜሪካ ጠጠው ክትብል ኣይትእልን እያ ምክንያቱ ኣሜሪካ ብርግፅ ውግእ ትቐፅል እያ ትደሊ ዘላ እዚ ድማ ብኣፋ ዘይኮነ ብተግባራን ብኣፋን እያ ትገልፆ ዘላ mentioned that the inherent right of all states to self-defense. Now, it called for compliance with international law and for Hamas to release all its captives.
Permanent Security Council members, China and Russia, vetoed the US resolution. 10 members voted in favor, while there were 2 abstentions. So ክልተ ሃገራት ድማ ነዚ እማመ በአሜሪካ ዝቐረበ ኮምፕሊትሊ ተቀቢለኖ መን የንሰንካ ራሽያን ቻይናን ብርግጽ ንሳተን ሰላም ክወርድ ኣብቲ ዞባ ዘተ ሰላም ክጅምር እቲ ኩነታት ድማ በቲ ናይ ክልተ ስቴት ሶሉሽን ዝበሃል ብዘተ ሰላም ናብ መዕለቢ ክበፅሕን ዝፅዋዓ ዘለዋ ንሱ ድማ እዩ እቲ ዝድለ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ወላ ገለ ሃገራት ኤውሮጳ እውን ክሕወስኦ ጀሚራ ኣለዋ እዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ግን በፍጹም ኣይትደልኒ ኣለላ One from Brazil, the other from Mozambique. 3 were against, as I mentioned, including China and Russia and the UAE. US envoy to the United Nations expressed disappointment with the veto on the resolution. The United States is deeply disappointed that Russia and China vetoed this resolution. እቲ ዝሕዝን ክፋል ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ኣብ ከምዚ ዓበይቲ ወሰንቲ ጉዳያት ኮፍ ኢሎም ሕማቑ ክገብሩ ከለዉ ልብኻ ይሕረካ እዚ ድማ ሓደ ሰብ ኣብዚ ኮሜንት ጽሒፎ ነይሩ ኣምባሳደር ናብ ኢትዮጵያ እትዩ ዘለዉ ጸሊም እዩ ኩሉ ግዜ ሪቨርስ ሳይኮሎጂ እዩ ንጸሊም ብጸሊም ገይሮም ይቕጥቅጥዎ ፃዓዱ ከምዚ ይገብሩና ከይንብል ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን እዚኣ ኣብ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ ምውራድ እውን ዓብ ተራ ዝነበረ እያ እዚኣ ሊንዳ ትበሃል ወኪል ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ዝነበረ ኣብቲ እገዳ ዝገበረ ዓብይ ድፊት ዝነበረ ቀደም ሱዛን ራይስ እዞም ጸለምቲ ኣብ ዝኽመፁ ከለዉ ድማ ብፍጹም ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ኣየገልግሉን እዮም ብሓፈሻ ክንሪኦም ከለና ኦፍኮርስ ዩኤን ክሳብ ሎሚ ብጀካታ ነቲ ሃገር ልውላውነት ናይቲ ሃገር ምቕባል ካብኡ ንላዕሊ ዝገበሮ የለን ኩሉ ኔጌቲቭ ኣንጻር ኤርትራ A resolution that, as I've said, was strong and it was balanced. That was the product of consultations with members of this council. ነቲ ሩይ ግህሰት ናቶም ግን ባላንስድ ንኩሉ ዘማዕከለ ጽቡቕ ርእይቶ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ሕፍረት ዘይብላ ሃገር እያ ግን ኢዝ ወት ኢዝ ንዓመታት ሓያል ኮንካ ቦስ ኮንካ ትነብር ኮንካ ክትሓፍር ግዴታ የብልካ We did listen to all of you. We incorporated feedback and we worked to forge consensus around a resolution that would send a clear message to the world. That's what Linda Thomas-Greenfield had to say. Now let's see what the Russia-led resolution was all about. It called for an immediate, durable and fully respected humanitarian ceasefire. So እዚ ምስ ፈሸለ ራሽያ ሓድሽ እማመ ከም ሓድሽ ቀሪባ ንሳ ድማ እንታይ ትብላላ an immediate ቅልጡፍ ዝኾነ ቀጻልነት ዘለዎ ንሓንቲ ግዜ ውልዕ ጥፈት ብለ ይኮነስ ቀጻልነት ዘለዎ ከምኡ ድማ ሙሉእ ክብሪ ንሰብኣዊ ግሰት humanitarian aid respected humanitarian ስለዚ ceasefire ምቁራጽ ናይ ተኽሲ ብቕልጡፍ ሙሉእ ድማ ቀጻልነት ዘለዎ ረድኤት ነቲ ህዝቢ ክህብ ዝኽእል ኣብ ግምት ዘእተወ እማም ኣቕሪባ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ዘሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ጭንቂ ዝኣክል ተደብዲቦም ከዮም ካብዚ ላዕሊ እንታይ እዮም ከዳግሞም ዝደልዩ ዘለዉ I don't understand ግን ነዚ እውን ኣሜሪካ ሪጀክት ገይራት It also condemned all violence and hostilities against civilians. 4 council members voted ከምኡ ድማ እንታይ ይብልለው ኩሉ ወፅዓ ይኹን ዓመፅ ኣንጻር ሲቪላዊ ህዝቢ ክውገድ ኣለዎ ይብልለው ብትኽክል ሲቪላዊ ህዝቢ ንሓማስ ከውርዶ ይክእል ከደይባ ይክእል ስለዚ ኣብቲ ሲቪል ዝወርድ ዘሎ ክውገድ ይግብኦ ግን favor. These were China, Gabon, Russia and the UAE, while 10 abstained and 2 votes against the resolution, the UK and the United States. American ዓዲ እንግሊዝን ድማ በቲ ዘለዎን ቬቶ ፓወር ድማ ነዚ እማመ እዚ ሪጀክት ገይሮም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ዩኤን ዝበሃል ክሰርሕ ዘይክእል ትካል እዩ ካብ ዩኤን ተስፋ ምግባር ማይ ሓቆንካ ምትራፍ እዩ ካብ ናይ ፈለስጤም ዝግበር ዘሎ ቃንዛ ዘለዎ ህይወት ብፍላይ ዘን ዓበይቲ ሃገራት ሳተፋልቲ ኮይነን ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ መርገፂ ክመፃ ስለ ዘይክእላ ናተን ምትፍናን ወይ ከዓ ናይ ስልጣን ምርኣይ ንመስኪን ክልተ ሓራምስ ክበኣሱ ከለዉ መን እዚ ጉዳይ ሳዕርን እቶም ንኣሽቱ እንስሳታትን እዮም ዝግድኡ ስለዚ ኤግዛክትሊ ናይ እዚኣቶም ሓይሊ ቅልፅሞምን ሓይሎምን ከርእዩ ከለዉ ህዝቢ ድማ ይጠፍ ማለት እዩ Now, Russian ambassador also showed regret as the resolution could not garner enough votes to be passed. We regret the fact that the Security Council was not in a position to use yet. So again, Russia disappointed ኮይና at the Security Council ጉዳይ ናይ ፍልስጤም ርዩ ሓደ ነገር ክሕልፍ ዘይምኻሉ ብጣዕሚ ንሕዝን ይብሉ ኣለዉ እዚ ወዲ እዝኒ ድማ ነቶም ሃገራት ናይ ዓረብ ንኣብነት ኣብዚ ሓንቲ ኣዛራቢ ዘረባ ኮይና ዘላ ክንርኢና ቅድሚ ናብቲ ናይ ኣሜሪካ ኩነታት ከይሰገርና ከለና Turkish President Recep Tayyip Erdogan called for an immediate ceasefire and proposed an international conference to reach a lasting peace. So Erdogan ናይ ቱርኪ ፕሬዚደንት ልክዕ ነቲ ከምቲ እማመ ናይ ራሽያ ዝብልዎ ዘለዉ ሓደ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ንክግበር ኣውጅ ኣሎ ስጥራይ ግን ኣይኮነ ሓንቲ ኣዛራቢ ዘረባ ተዛሪቡ ኣሎ Hamas is not a terrorist organization, but a group of liberators and mujahideen.
إذا زربازيا نبزح سبا زاربا لحماس قبر شبراو حيلي كونن يلو انتاي دا نناصنت هزبوزك على زلو مجاهدين ويكا نحرنت هزبوزك على زلو هزبي ويكا ثورا ينبر قبر شبراي كونن يلو سلازي قبر شبراي كونن مبال حنت كابتن اسرائيل بتعمي تقطع زلا زربايا برقص جن بجحاتكم زبلو حدا اب ጭቆና ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ንናጽነቱ ክቃለስ መሰል ኣለዎ ኢንተርናሽናል መሰል ኣለዎ ነዚ ንናጽነቱ ዝቃለስ ህዝቢ ግብረ ሽበራ መባል ድማ ግቡእ ኣይኮነን ዝብል ድምፂ ንዓበየ ዝኸይ ዘሎ እቲ ዝገበርዎ ብቐዳማይ ግብረ ሽበራዊ ተግባር እዩ ንዓታቶም ግን ንናጽነት ህዝቦምን ሓርነት ህዝቦም ስለ ዝተቃለሱ ግብረ ሽበራ ሚልካ ንኣጀንዳኻ ክጠቕመካ ኢልካ ምፅዋዕ ፅቡቅ ኣይኮነን እቲ ግብረ ሽበራዊ ተግባራት ዝገብር ዘሎ ብትክክል እስራኤል እያ ኣብዘይ ዓዳ መፅያ ነቶም ኣብታ ዘለዋ ንሽ ዓለሙን ዘበሳብስዎም ዘሎ المجاهدين fighting to protect their land and their citizens. Well, our correspondent Rasul Sada, who's covered. So እንደገና ክንቀጥል ኢና ጉዳይ ኣጽዋር ናይ ኣሜሪካ ክንቀጥል ኢና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ which in past few days it has dispatched advisors, urban warfare experts, as well as sophisticated air defense systems to Israel. And amid the reports that US has urged a delay on the expensive Israeli ground offensive into Gaza to secure its interests. Well, US President Joe Biden has So America أزيو ركيق زخونة وتهدروا حيلي بتدقاقامي تي درعناتا إنا بزحطون إنا أحيالتون تخيل الله انتهيت علامة نزبل دما حماس ديك ساب كندزي كفرهم كيلي زلو حماس داب حنتنيش تتجأف لغت قازات بحال بغولنا قرست حاترت كب زلوسي كندزي أصوارن مراخبن نفرت قيناتن نمنتهي أدلي زبل نملو على ما قريم زلو يسنهيلو حدا حبي كونريل وتهدروا حبيب وتهدروا بعد سلطان زنبرنا أمريكا قلت لنا يقول clarified that US made no such demand. Take a listen. What I have indicated to him is that if that's possible to get these folks out safely, that's what he should do. It's their decision. But I did not demand it. I pointed out to him, if it's real, it should be done. So America ملو أبقوني إسرائيل يوم تسلفهم زلو بخل مدايدما بخل وجن ديمقراط سايكونه بريبابليكانس يقرادمو من زياده ان امريكا يحل يلوم يتغداي اسك حنتا غدا سي زربابزي ناب abnormal media زيت سمو خنرينا for coming on. Do you think that we thank you for coming on. Do you think that we are moving toward war with Iran? Yes. So Zagudaiza سمو عجي. And it looks like the chosen destination is indeed Armageddon. There doesn't seem to be any real appreciation for the implications for us and frankly for Europe and the world as well as the Middle East of such action. So what would happen to the United States if we followed Senator Graham's advice and just began bombing? So انتهي تكونتات زلو تي امريكا كمونتم سنيترس امريكا بلوم تراي نزخونه او زلو بلوم يمزبلو زلو انت حرنعو تختيلنا سالساي كونت عالم كجمريو سالساي كونت عالم كجمري مالتكا انتهي مالتيو ترى زربا يكونن زي انتهي كخون خلص كسموهاج critical infrastructure in Iran. Like what would happen then? Well, all of the bases. So انت حري بزي دسوم زبلو زلو ني ايران ابتي اقداسي ايربورت دي كالي كندبان تجميرنا انتهي كقاطم يخل نزبل حتى كملس حجرايوه ليس لا يقبل in Iran. Like what would happen then? Well, all of the bases that we have in Iraq and Syria, unfortunately, where we still have over 1,000 Americans, all of those would be targeted, and this time they would target them accurately, and this destruction would be wholesale. But what's most important, I think, for Americans to understand is if we attack Iran on the basis of Hezbollah's alleged willingness to attack Israel if Israel invades Gaza, we will end up in a fight with Russia. Russia will not sit. So انتهي بلالو إذا كنا تعتزي حدا تي كله أبو دول عطوات وجلتات أنصار تيناتنا بدبرات بسوريا ديا بعراق زلو وقك جمريو كم زحجز بهذا تحزب الله زبالة بسمين نا إسرائيل زلو بليبانو زلو حيال عطوق حيلي سدما مس إيران ما ركب زلو نسو حنت متن قاطع محلالي فلو إسرائيل ناي مريت كينات نابك أزا قطع اندهراتيا نحنا وقك نوجيناي للو سلازي إسرائيل نتنا بحماس ناب غازا وتدراوي سقوم تكتوس تجميرا بإجر سراويت مال التانكتات قلنتاتيا
بسمين كنكفتنا مزبلو نسوم مزقبرو تم حماس تم حزب الله سلز جمرو أمريكا نإيران كدبدب انت جميرة برقص راشا أبتو إذا خطوتيها سلامنتاي سمعوا up in a fight with Russia. Russia will not sit by quietly and watch Iran destroyed by the United States Navy. If it's going to preserve its capability at sea, is probably going to be compelled to operate somewheres north and west of Sicily. If it comes within closer range, then it falls into this envelope where the Iranians can strike it. And as I said before, we have to assume the Russians will come into this. Once you move into the Eastern Mediterranean, you are vulnerable to the Kinshal missiles and other missiles, cruise missiles and hypersonic. So time زبل زلو حدا إيران أبزوان زي مصر عشاء أزجيت بقسم دناي زلوا ترايدي كونسي وتهدروا حاجز تقبر الله لأن راشا أبتكوينات مس يوكرين تقبر زلا قال كابتن حيدة حجرات وتهدراوي أسوار تحجز زلا سلزا مونغو كليت ينزلوا I think أبزلوا مدي ولا تمالي ولا أبزين كأربع محلات منيش بدأت وصاي ناي فر ناي راشا ني إيران خيديز بالنيرو سلزي صغيرة كتري كونتن هذا تي تقصي ناي مسايلات كبر زغلنا أمريكا كباب سيسيلي وكبقص زغل كتقص زغلي لسدما نتي الرادار قدرنا راشا ونسلزا حلفو راشا صغيرة كتري عاي تخلني عزي سلزي ناي مسايلات مكيار ملوات كما تخلي زدما بتخكل اتصال سايب كنات عالم زبحال دما كالي ترقم يبلو نسيو يزل زال missiles that the Russians have. We are a co-belligerent. We enter this thing. It's going to be very difficult for Russia and Turkey not to also come into this fight against us because they will not tolerate the sort of collective punishment that Israel plans for Gaza. We'll only have to fight these people, Hamas, maybe Hezbollah. It never works out that way. These things always last longer than everyone thinks. The resources required are much more profound than what we anticipated. And remember, we've already used up many of our war stocks in Ukraine. They've kept the peace there for decades. The Egyptians are now in a very difficult position. At least 100,000 Egyptian troops have been moved towards the border with Gaza. So انتهي زبل زلو إذا كنا تعتزين تقتيل دماء ولا تنكالوت هجرات أبتزو بازلوا كبعض تركي كالوت هجرات وننتقونا صغيلا كرياي كلانين كالو دماء أتم عتقات جوجل زبهلو كنزا حسك حس أشوار أب حنتك زي كسعرم تخلاه يكونون لهم زدما تمكرنا هاي أمريكا بأفغانستان أب عراق زج هذا حكم طلع هذا الشيء دبديب كاب حنتك زودا كم زي كونس لذي إسرائيل تقبر زلا سقوم تدريت تنكيقة أب كالس أجمع خيز خيليو بغليلو دماء تزوبا أب كالس أجمع كأتخم زخل نابنت ناي جبتي كباب 100 شح زخون سراويت ناب إسرائيل جزء يسقع كم زلو يزنقر زلو زدما وجن بجماردين من تايب زي قدس مغنياتو برتع زخونة سقطي بهزبي زلو محجرات عرب تم قبلون تدليتهم راح تفرحت سلزغونو تم هزبنا طومجن تقمت لهم يخلي مغنياتو التعب فلسطين زكاي زلو كعمتنا العلي أفسمعتي تي زلو إن فاكت أبزوان زي بحال زلو بزح كبرش براو مكساسات أبزم عبول عالم كاي سلزغل أبو كبسة انت ديكتكم بتدقاقامي محسناني أبو كبسة فيستيفالات قلمله أبزلو أبتقاهم انت زي كتكم يمحسن مغنياتو مستناي أب فلسطين زقبر زلك أنزا نامرر مسكده حرك أنا مع أبو زخونة خجبر سلزيكل زخونة سب بسمعت حماق نجار كجبر تخلوتات سلزلو لومي هذا سب حسرت شد الشسبات أب أمريكا بحال أب جلس تيت كتيل له انتهي على موي تفلتنا اللوجن أب زينا أب تويتر سيركوليت جبر اللوجن بخالون كون خلي هايتينج أسلامي مثلاً ويكا I hope Africa way أسلامي كونن مغنياتو كل جزء نابانا كوتس أقوى سلز دليتهم normally كابانا تخرجينه قبرش برايز بالكابهم تخرجينه كنا يمرو تجمع لويز بالتعرض تخرجينه نيمرو تجمع سلز لوي لويم زي ما غنيو بس خلينا بتي تكونتا sensitive كبيدن كم زخونة كقلت لكم يدلي إذا حبريت هذا دما كلنا كنت كعملو نربحنا كنت كعملو نربحنا قبل كله كنت كابو كنا مهارلو قد ناتو مسارحي كين خون ناتو قصقصتن نعو مقالات أفتن كين خون كنت كغلنا نابلكو ناتكم دقف عزيزكم قصلنا بالكو لايك جبروا سبورت جبرنا زي channel أزخونه حسبت لكم لما حابنا بالكو أبزقوا دي أبكالك سب من الرحب تتبقوا ciao